Danas smo imali pravu berbu u vrtu. Cvjetaču smo neki dan pojeli, a sad kad sam skužila da iz te stabljike više ništa neće narast, ubrala sam je, narezala listove, blanširala i spremila u škrinju. Osim toga, ubrala sam 2 korabice, 3 pome, 5 najmanjih paprika u Zagorju i okolici, 5 krastavaca i 2 cikle, od kojih je jedna težila skoro kilu. Call me crazy, ali ja sam listove korabice i cikle narezala, blanširala i spremila u škrinju. Ničim ne tretiramo vrt, što naraste i onda mi je žaj da u kompostu završi i jedan jestivi dio biljke. Listove planirano iskoristiti u varivima, a mislim da će se lišće cikle dobro uklopiti u neki kiš. Vidjela sam da u američkom tjednu u Lidlu imaju kiseljene fetice krastavaca i učinilo mi se to zgodno za u burger ili u sendvič, pa idemo probati. U jednoj sam kuharici vidjela da se i korabica može ukiseliti, pa eto idem i to probati. Ciklu ću isto ukiseliti, moja Sara je obožava, pa cikle nikad dosta. Skuvala sam je, ugulila i naribala jer je Sari tako zgodnije za jest. Staklek je steriliziran u pećnici na 100 stupnjeva, neki 20 minuta, poklopce ubaci na 10 minuta ili ih prokuvam. Tekućinu za kiseljenje radim isto za sve. Zakuvala sam 2 litre vode, 800 ml alkoholnog octa, 150 g šećera, 3 žlice soli i paparož crno. Napunila sam staklenke, prelila tekućinom, dobro zatvorila i vratila u pećnicu na pola sata. Nakon toga ih ili zamotam u deku ili ostavim u zatvorenoj pećnici da se potpuno olade. Još ću napraviti pečene punjene paprike za večeru. U svaku polovicu sam stavila 1 jaje, 2 žličice ajvara i naribani sir, pa pekla 20 minuta na 180 stupnjeva. I to je to za danas. Vidimo se u sljedećem videu.